Wateja karibuni, niko na ndagala kalite mbili, niko na karumba, niko na kauzu. Karumba ndo hii hapa, nabaonesha kwanza karumba. Ndo hizi hapa. Karumba hizi hapa za mzuri, ziko butamu. Karibuni wateja Karumba hizi hapa niko na kalite mbili. Naenda kukauzu. Kauzu ndo hizi, kauzu nazo ni za mzuri. Ziko butamu. Karibuni wateja Kalite mbili niko nazo, niko na kauzu, niko na karumba. Mukaribie wateja. Mukaribie wateja. Muke chomborora ndagala za kwetu hizi, ndagala za mzuri. $60 tu. Ule wa kuchukua zote nampatia 55. Ule wa kuchukua zote anataka rangua, nampatia kwa 55. Na nabakia na ile 5. Karibuni wateja, karibuni ndagala hizi hapa. Karibuni hizi hapa, niko na business. Human business iko hapa, na mikebuka iko na kuya. Byote mtaanza baonesha hapa kalite zote. Hapa nishanunua freezer ya mpya ya kutilia hemu vyangu vya business. Karibuni wateja, karibuni. Kwa mama Utukufu, kwa mama Mikaeli, kwa mama Esther. Ndo niko na ndagala hizi hapa. 66 ndagala, 66 wateja, mukuye. Ndagala hizi hapa wateja, ndagala hizi hapa mukuye. Kwa mama Esther iko na business. Kila batu kalite yote, wapi Umerekani, kila fasi. Ule mwenye anataka anaingiza hela za kutumisha mzigo, hela za kutumisha mzigo na za kununua ndagala, anatuma binamufikia popote kwenye iko. Popote na mutumia mzigo wake. Popote na mutumia mzigo wa ndagala. $66 hapa. $66. Popote kwenye mutatuma mzigo nitawatumia. Wanauli yako tu. Mie na kusendia mzigo popote kwenye utakuwa. Karibuni na mikebuka itakuya. Mikebuka iko na kuya. Kama unapenda na sangara zitakuya. Chochote kenye munataka nitawapatia. Byote biko naingia. Byote karibuni. Muke support. Hii yenye natia hapa ni kauzu na karumba ile yenye natia pale.